هیجا از باور دکم که وجی وکامه بریا ماموسته عبدالرحمن یل کریبونه سا بله نهال استودیوی لپیش بریوه مجرم اجی گل کی گرینگه وجی دخوازن بیشتری برنامه ببین تلفنی من دست بگیرم مگوتو بول نه ایجاب ناکز بیجم ماموسته هم بریوه کاب دستورم خیراتنی لیب کن ماموسته خیر هاتن سر چهار هات مچال غلط باشت راضی به ام باشن اماره بیجن خیلی دی باشتری هره لازم کنم بیجن باش ام باشن ام باشن لیبلی گلو درونی هم باشه ماموسته او هنگی درونی مروفا چه بیشم هنگی مروف دفکر لسر درونی هم لازمه که باش به نفسه لاشه انسان ده نابرد ده هورمون ده چوته یک جی استرس یک جی ام بیشن کیف خوشیه بله وعده که ام خو بدن بنه هورمونا استرسه که تنه خوشی نمیتونه بنجی و نخوشین درینی ولی کیف خوشی وعده هم بکن من پروگرام نقلاتن خلق کربو ملاتونین اویاجی نخوشی هپ اجی باشد که جبو وی هاوی اوی خبردانی که ای پیشی می گوتنه ام بیجن ام باشن کنه باش ببه جویتی ام بیجن باشه انشالله بی باشی داره ام بیجن باشه انشالله وی ام بیجن ام باشه وی جیارا مجی سر راست به انشالله باش ببه ام var بفکرت mesela ve kahve haberdan kidin he titişkiye peşime yani valat edetine mesela muadde dibejin çok şükür adem dibejin şükür jevkete şükür mesela mervana bejin mervana bejin şükür verif dibejin şükür böyle adek dibejin şükür disa laşkış xoje başiyere amadet ke böyle jbovi avi بجبوك مر باشي راه هرجل كي مر بيش باشي فكره باش بفكره براجيانا تبكي وراي كي راست تشتي باش براورن هم بريته يعني ند زمان تني ده بعد زمان خبر ده جسري بيجي نجي خو بقرا حتى بوريت اجيش لاش خجره امادت که برباشه بري ما مست پیواژوی کرونا یم زنن که دژیانا مدهنه کی تبلیه و چکر امنه کی تبلیه بود امن زنن امی چاوی جیانا خوب راستی بدومینن باندوره لسر درونیا ما دهله یعنی ام د فرقا ویادانه امی لروی روشه چوا بنیرن ام دوی لوی روشه به تایبتی لسر جغرافیا خوشیم بنیرن و ام سر نتوی ترکیه جی دنیا جی ام بشی بنام جانه امی بکن جواکی ام بکن ده نیوا یک جی ایک ده زانه که نیار چیه نخوشین چیه اوی کرونای چیه نیویه دی جی ایک نزانه ایک نزانه اموان هنکی بفکرین çünkü dinav Diyarbakır'da ji per avan hevala hene. Bele. Ve hafta davi de ajide verde, cejne verde, inki zede bun. İnki zede bun ev buye vaka. Em gerçekten ki servan bifkrin dinava medene maske nakhne, jenna tırsen, o cesaret ki var edigarın. کنای گوتن. بله. ام گرکی سروانی رو ادبیم ام پر بسکن. بله. جمنه من نخوانیه. جبر که نخوانیه جی. تشتی که مری بچه‌ی خود نبینه، بگویی خود نبیزه، به پوزه خود بین نکه. جه که وی تدید بجنیا وی جسارت وی جیری جالتیه ته. وی جالتیه مدخل نوا تشتی خلات. بله. ام گرکی تشته دفکرم ایرو ام پیشه ام خلاوام بکن. بله مستم. جاویا وعده که مریف دفرقاوی ده به مریف که ببینه زده مریف جنات ترسه. بله. جا من که خلا ترسیجی کارم بی هاوی بکن. ترس جالی کی ده باشه جالی کی ده نباشه وعده که ترسیل سری مریفا هبه مریف کاره تشتکش دسته مریفا به مریف بکه اما ترسه که مریف نبینه یا مریف ناکه بری مریف وی به جیره
مروی به مزنانتی قبول نکه خانه جی نکه تیز درار دیده مروا وعده زرار دیده جی مروی جال خود خده پره نکه تو میچیگان یونیورسیتسی دارستان میچیگانه او کی کربو شغل کی کربو دبیجه جسدی شست ترسه مروا به معنی نه یعنی دجیانی دجواده مرف چید به حتی مرف رحمت بکه جسد ترسی شستی جه به معنی yani evitişki vere serimin evitişti çiye o tersim ki ezroki derimi işte ser avra oje bikevim yani çünkü manavi tine jesedi bisji ek jipeşiyade despekiriye o kalk kirine ve kakdebejin işte dedi birçok anti belki jvar jid gotun gre manjo है वो मेरे खत्म जबीर ना कर वरन zuzu gre manjo hata ka gre manjo çiye yani ya gibi Türkiye debejin öcü bele jisedi bişi evarene ke peşya kalk kiriye ol serme sekiniye şazde tişte be önemin yani tuşku belki embejnane kamış tuyor da her otobüs tersi bravi evmiş küçük geçti yani hele nava hoksa zlam deviymiş ki ne kadar zarar ki bir de hena ki sedi çar tırs rastın ya rastı sedi çar yani debeçe debe sedi notu şeş tırseme ya be manene ya be kıymeti bizim paradaya yani paradaya yani van tırsaji de nava henik meriv de carnaji ve kıymeti gerekiyen bedin van nabinin ve korona izi juvade kahatiye ve katedi merik le cade sekiniye de be evka khod peçe عربيتي جر القرني دخي دبجت شما درنا كيف جادي دري مهرن فاليو جرا دبجت شما درنا ما برابيجن عربي ترسيا يعني جابوي شعبي ازوار دفكرم كي جوفي جواكي بارتي كي جي بيجن جنيفي بيترجي büyük çavi yani kal pandemiye dinlere. Böyle yani Profesör Zede çava bejim. Kıymet nade. Kıymeti nade o debe az koronayı böyle em natırsın. Böyle lazım ki mrov ne tırsale mrov ev tırsu paristin nem tevlihe. Tırs lazım. Tırs lazım. Tırs vade ki tinebe. Tırs vade ki tinebe. Te jiyana xwe nikari bidom bike. Yani tabii cihinlik tırsar mesela en kuham meriv ve birçok bibine embejin mesela ne kam tişki bken te vade ke çave xwe dikkat ezuhat kim çave te gerte ne mi meriv arabeje reflekseji ma mustadi samtkar dubare bken yani çave te hemen hata gerte mütişki ne kreji çave te hata gerte eve tırsa ahem birçoke yani reflekseji imkarım bejin jüve begre hatta embejin te rabi te kevi nava işte nakhoşkhane kede ve ka iro virüs ki है o virüse nikare min te kevi ya jim bejin hinka bela khorte da 20 حبل درانه تبتني تبجي زهر ملوان 20 حبل تبرتب ki yani em jwe cesaret raçı bejin adina ve adina ya ne var aynı ve ka dina yani ka hani ka neviye civakiye işte kem çave xwe dibînin büyü dinîtî em diçin do hevalek min ew jî mamoste zilamê wê jî doktore di Diyarbekir de jî tê naskirin tehb ji xîzê wan xuşik hene deh roberê wê doktorî pêkete pênc roberê wê hevalî pêkete mamoste to jî xîza wan hate teşhîs kirin wê birin me pêra xeberdan migo sibê ez ê derê me bername bi xwahişare tê dixwazî ez çi bêjim goroja pêşî ki hinakê nehat bû serê min ki batan serê min min qet'iyen
zlami xwe nedixiste hundir. Çünkü tu mirinê dibînî. Tirsa mirinê dest pê dike. Tirsa mirinê ki me gotî jî gavkatin me xela tirsê kir. Evê tirsê ji nava sedî tu hundirê çara de. Tu nikarî bêjî weka mişke ya jî weka birabêje ji erebê tirse tu vê qîmetê ew kirine diye. Ev ya ne zilamtiye, ev ya ne mezinantiye, ev ya ne jîriye. Ê li pêşiya me sekinandî xwanê ne? Xwanê ne? O dijminkî dijwar e. Veşartiye dijwar e. Yani te mecburî ki tiştekî ji destê te bê heta ji te dibê tu bikî. Ja tabii ev ya belki vî tiştekî ez bêjim asıl karê doktora ye. Yalnız ji ber ke di her bername de dehî em wan dibînin hele ev ka wan uzmanlığa wan di aliyê enfeksiyonê de be hinek heval jê haldê wiha difikirin dibin şobe em ê wê bigirin û em ê derbas bikin. Yalnız warê nime li gor doktor dibêjin vê nexweşînê êk derbas bike di kezebê de cî dêle ve kazatörê cî dêle te bikî nekî îro nin be sibê wedê kinkî ki meriv pîr dibe meriv pîr dibe ew ka pîrbûnê jî em bêjin pîrbûn çi ye? Pîrbûn nek emir zêde bibe tiştekî ji dilê te hate tiştek tu dixwazî tu bikî û tu nikarbî bikî ji ber laşê xwe pîrbûn ew e. Pîrbûn ew e. Yani zayıf dikeve. Wedekî zayıf dikeve laş beden o ki nikarbî tekevî mücadele ve çağı tu pîrî tu nikarî bînê bistînî ve kazatörê leke de kezebe o kengî bejî te peşiyate madem var o zaman em ve be çavkî mezim binêrin li wê û em ê wê qîmet jî bidine em ê xwe muhafeze jî bikin em ê çi tiştê ji destê me bê em girkî wê jî bikin ev ya ê pêşî ki me gote bi dînîtî havik te gote bi dînîtî em dibînin ew em ser xwe bavêjin wê dînîtî ji me re ne lazim e em ya gerikî bavêjin. Merhaba Muste, ve pırxoş ani ser zaman xwedij ve razî be. Em di mala da belê êku li malan e êku derketin derve em hî qet behsa wan nekin. Yani êku derketin û qet goyê xwe nedan van pêşniyaza belav kirin ji xwe. Deru dora xwe belav kirin. Êku maske nedan berdevê xwe, êku mesafeya xwe neparastin, êku eşa bijin destmestê xwe neşûştin. Yani li ser kamu spotê em dibînin ji xwe her tim tê ser ziman lê belê êku xwe ji vê vîrusê neparast. Tenê pirsgirêk li ser wî kesê çê nebû. Dibe ku te dî sporê me jî doktorê me jî dibêjin ew derbas kir, bi xweşî derbas kir. Pir zêde bandorekî ser çê nebû lê bû sedemê gelek kesa. Yani giştan de wan kesa. Tevlî vî hawî êku di mal da ne hinekî derûniya wan tevlî hev bûye. Li ser zaroka ku em bifikirin ez ê bi giştî pirsekî ji we pirs bikim. Zarok em ne di ferqa wan da ne? Naçin dibistana, di hindir da ne li ser teknolojî zêde mijûl dibin o dê û bav o nûçe tên temaşekirin di hindir da zarok ji rû dinên her tiştekê ve serê wan lê nikarin tedî bi dê û bavra jî pir zêde tiştekî biaxifin. Derûniya wan jî niha tevlî hev bûye. Em li ser xwe jî bêjin em jî di vê rewşe de bandorekî zêde bi rastî li ser me çêbû em mezin em dikarin dibe ku mücadeleyekî bikin li ser vî awayê lê zarok hinekî tedî zayıfin li gora me. Em ê çawa bikin vê pêvajoyê çawa em ê bidomînin. Bandora wî bi çi hawayî em ê ser xwe bidin alî. Ê döndür de mane em karin ne ji bo zarokatenê li ser gişa bêjin ê döndür de mane derûniya psikolojik ne baş e. Ne baş e çima ne baş e. Ew jî hinkî ji wê me got ya dijmin nexwane ye. Nexwane li derve hinek dertênê hinek dibînin onu kan derê û bi tersê em dixwazin wan bînin holê ja
وعدك تد ترسيني جي پشتی خواه تشکی نباشتینه و نقلی زاروک هده مزن ام بیشتر سر 65 ده زده تی پرسکری کی مزن چه نه که یعنی زاروک و نقلی مرنیت پرسن بله امی بمرن بیشتر امی بمرن جتی چاوا قلا مرنی بکی جره تی چاوا قلا ایشی بکی اویت تشکی پر گرینگه وعده که زاروک گوته اچما در نامی بله تبیجی ویروس کی ہے وی ویروس یجی مروا نخوشت که افر پر مهمه دیو باو برا باش گوی خو بدن ما ماموسته وان تشتی کد بیش کرم آخو مونجی المال آخوش زارو که خورا ببیجن کرم که ماموسته ویروس کی ہے وی ویروس یجی لده و این تشتی نخوش نخوانیه یعنی که مزانه بونا لکریه می خو دوری وری بدانا می ریا خو بگوهرتانا و امی دوری وی بچونا لیم نزانن لکریه جبر که نخوانه و ام نزانن لکریه ام مجبورن دندر ده بمینن وعده که ام دندر ده من اموی ریسکا خو کم دکن دیسا ام به تمامی جه خلاص نابن جا پشتی و اوی بجه ما دای بابو مردای من خوشت کردن بله مردای من خوشت کردن راسته مردای من خوشت کردن اما مردای ما دبک باش نبین جارنا جه هنگ تشت مثلا بیش نوکا قزاکی عربه کی قلبی امجی دهندره ویده خود نکی دستی کی جیبو دستی وعده کی جیبو تکاری وی دستی ام بیشم پشتی یا جی شکیا یا جی قوپما هر دایما دوست به جارنا هنگ تاثیر لسر مروا دهیلن اویاجی ریسک امنزان اوی تاثیراوی چخاص به ها امتشکیدن بیشن جاری ام بیشن زارو گوته yani tedbim belki em bimrin ve nakli jüve bitirsin dinnikari jizaru kurebejim mirin hakkı ama tuade kala mirini zede tekeviye ve nakli havi mezna bçave khut kala mirini biki tırsavi zedet ki ve nakli jab şeve nikare razı وعده بشوی نکار برازه برنامه کی مل سر خوی بو و نقله هورمونا گیشی جالیه دمیده توان دگارنی شونوان دگاره وعده که شونوان دگاره جی بتنی وعده که مرف دمینه چن خوشین دجانه تده هبه وانا گیشی دنگته ته توان دبیزی Serin nenukate beşe denge ve nenukete ama embej mesela mecar ki diye kalkır bu mecide megotu bu dinabera pencu nehade dinabera pencu nehade tişta meji de hundre deme de te fark dike ve fark dike mesela embej nanika dengem tete tumu godarit ki ne var dengem tete de hundre vi ya penc ya ne tişti de ama etkiya kaneka solate deden negete teviyane ka fark ker beri kim got bu te fark ker bu na evya demek ki evji de derve nehade ya ji derve pencade em ancak ji penca hatta naha em beji şeşa haftan naha em wana fark dikin ama vadek merif bitene dimine vadek merif keven navciye xelvina ve çağı en demak ke par mejiye me laşe me godarit ke müed binin dve deme de terseme ji partene birame tiştek em fark dekin ve ka sole ve ka denga ve ka renga ve çağı tırsitene birame va vade par merif vade seri khudatinin ser balife muhasabak dekin tedemide nakin ne var çima ve çağı şart de hiç ettirin. Yani tiştek tem evke baavre zedetnene. Tiştek ja gring tene birate evi terse dve deme de vade kvere bina zaruk biraz zaruk. Bale. Ve çağıtın kari vi dehi bigri. Evi mirine ve çağıt fikre. Dest bigrit ken parevi. Ya jinabe jin. De bene me bimrin.
yan jî wiha bifikirin ki birê min bimre, diyan min bimre, bavên bimre ez ê çi bikim? Mamoste zarokekî li ser viya ji mir tiştekî got. Got ez mirinê miraq dikim. Mirin tiştekî çawa ye. Ez dibim gelo ez bimrim, ez ê herim ciyekî çawa. Ez jî şaşmam awsa sekinim. Emrî wî çi bû? 6 salî. 6 salî. Ji 6 salî em karin derxin 80 jî. Car carna yani li ser meriv digare binyan daha de. Mirinê bi temamî gerekî meriv qal neke. Tu adê qala mirinê bi temamî weka yekî mezin tu bidî pêşiya xwe û pêra xeberî bidî evê dehî zêdetir li serê bifikre yalnız wî mejî nikare bi temamî rake. Li ser hindakirinê gerekî meriv xeber bide. Merina? Belê, min ser viya gote çi ez wî bêjim gelo ew xelet e an jî rast e. Kamfa. Mi got mirin heye rast e. Li belê her mirovekî tevê jiyanê emrekî wî heye heyanê ku emrî pêş ve here ixtiyar bibe heya wê çaxê ku jiyana wî da pirsgirêk çê bibe ku nexweş bikeve wê çaxê dibe ku jiyana xweş dest bide. Min tiştekî wisa got. Da wî ez fikirê min got gelo ev xelet bû ev rast bû tiştê ku min got ez niha ji we pirs dikim. Te rast gotiye, te rast gotiye ez jî li serî wî qala bûyerkê bikim. Waqakê bikim. Pir dê û bav zarokatînin ba me rokê yekî anîn diya wî pêşî ew hate. Go mamoste go kurê min nan naxwe. Nan naxwe pir zeyf e. Go pir zeyf e min ji rojê belkî 20 heb dê tênê wî tiştî dibêjin îja zarokê xwe badê tînin ji zarokê wan ve golkane yani min got hebetine be dîsa tişkî were ye lê godarî kir carê warê de ez dibêjim ez dixwazim zarok bibînim. Badêk zarok tê meriv bi çavê xwe dibîne zarok tifam dike hela di hundirê wê de mezinkirin heye tune dê gelek car mezin dikin tiştê warê. Roja piştî wê lawik anî. Anî milê nerê li bîroya min ew ke persentîl tabloya persentîlê heye li gora emrî wî kîloyî wî û boya wî wan nîşan dide. Min jî lê nerê tiştî to diya wî hindik qal kiriye. Ji dil jî pir zayıf e. Bejna wî kîloya wî her tiştî wî kêm e. Vê neqlê bi çavkî dehî fark lê nerê. Mîgirtê terapiye. Terapiye hefta sêya bû. Terapiya me wî sêya seansa sêya me wî derxist e çima. Ji bo ku nan naxwe hatiye. Nan naxwe hatiye. Çima mamoste? Ja tam bû weka qalkirina te ji wî lawkere. Çima derkete? Çima nan naxwî? Dibe naxwazim bimrim. Naxwazim bimrim. Naxwazim bimrim. Divê bername de hinkî zêde me qala veke. Belê. Wadê ki diya wî jî ji min re aniye dibêje ki eviya nan naxwe ew ê bimre. Dê dibe nan naxwe ew ê lawik bimre lawik dibêje ez nan naxwim qenek ez nemrim. Her du jem ji kurê tê ji kurê tê diya wî berî vî tiştî tişkî dijî jere gotiye. Nêzî sal û nîv berê kalê wan rehmet ke wadê kalê wan rehmet ke dibêje ki dayê çima kalê min rehmet kire. Ew jî weka te xal kiriye. Wadê ki meriv tê jiyanê biçûk e. Meriv mezin dibe tu dûre meriv dimre. Wadê ki nam dide xwarin bi sebî dibêje kurê min nam bixwe ki tu nexwî mezin nabî. Nam bixwe mezin bibe. Şîr bixwe mezin bibe. Şîr bixwe mezin bibe. Ew jî dibêje ez nam bixwim ez ê mezin bibim ez mezin bibim ez ê pîr bibim pîr bibim ez ê bimrim. Dibînî? Zarok
O mejiye zaruka tişki var ya. Jbo wî havî tê dibiniya 8 sala de tu wedê havêkî zanî qala mirinê bikî wî barîş zarokare giran e. Tu nikarî wê qalî bikî. Ama qala hinda kirinê karî bikî. Tu karî bêjî tê pitikek te hebû. Ya jî erebekek te hebû. Tu ji xwe re pê dilîzî. Wê tiştî wedekê hinda bibe tişkî çawa mirin jî tişkî were lê wê pitika te wê ereba te ki hinda bû tu karî bêjî tune ne li virê ye li oda dine. Mamoste evet tiştekî wisa got ku lazim ez binivîsînim. Vallahi pir tiştekî ne li virê li oda dine. Mirin jî tişkî were ye ek rehmet dikin em wan nabînin lê ew me dibînin. Heta heşta heta daha li ser wê noktaya gerekî meriv wî bide fikrandin. Piştî te wî wiha da fikrandin jî rêya en nêzde bira ve. Serî pir zêde xeber nede. Belê. Bira ve ki travmakî çê kiribe em bêjin yekî zane, yekî weka psikologa ya jî di her cî dibistana wan de psikolog de hene, rehber öğretmen hene meriv kare bu wan re xeber bide. O jî bi tamamî o taybetî qala zarokê xwe bikin. Yani ne ser gişî. İşte zarok ji me bipirsin em bêjin çi. Hinek zarok weka wî yê gavkadin miqal kir. Hinek jî sadece bîstiye. Bîstiye jete te çe evke zarokê te hebe te bi taybetî qala wî bikî o te bêjî ji me vê pirsê kiriye ez li gora wî bêjim çi ew çaxet dihî tişkî xweştir ew derê. Ama mirinê bi hindakirinê weka gavkadin min gote nel ba me lê heye li ser wê dibêje ke ez harim ez dihê yekî din hatibû ba min go ez ji mirinê tirsim. Mi got çima ji mirinê tirsî? Ez jî Fenerbahçe digirim. Arakê Galatasaray daima dibû şampiyon. 4-5 sala Galatasaray. 3-4 sala jî Beşiktaş li ser hev dibû şampiyon. Fenerbahçe nezî 10 sala ne dibû şampiyon. Ego kez bimrim Fenerbahçe bibe şampiyon ez ne bînim kavça. Yani ben biraz kestim. Ya jûyê alî de jî hinek tiştene. Hinek zarok meriv nizane bi çi difikirin. Divê demê de bi çi re alaqe dibe. En tiştê ji re girîng kîjan ye. Hinek jî ji dê pir hez dike ki dêyan bimre. Hinek jî diçin bi topê dilîzin ki Fenerbahçe bibe şampiyon. Hinek ji hevalê xwe de tirsin ya jî donderê lîstikê de ji yekî hes dike dixwaze pê re be ki wî nebîne. Hinek jî dixwazin bibin mezin bibin tişkî, pîlotkî, astronotkî, mamostekî, doktorkî ki nebim ya. Yani meriv nizane li pêşiya wî bi çaha wî çawa difikire. Ji bo wî ya wî taybetî gelkî meriv qal bike. Belê mamoste. Mamoste wextî sohbet pir xweş e. Wextî zû derbas dibe. Me behsa koronayê nekir. Yani li ser bandora wî ji ber ku wextî me 5 deqe maye. Evana ki îro korona aniye xistiye hundir. Belê. Korona me gote me em çima ketin wê dira. Korona jihinka jere bi dînîtî cesaret aniye. Jihinka jer jî vê tirsê aniye. Qasî vê tirsê ji me re aneka lazim e hinkî rehetî jî lazim e. Gerkî meriv zêde bi her du aliya de jî neçe. Ji bo wî em ketin wê evkê. Tê her diya navber lazim e. Di naberê de jî di naberê de jî çe heye. Niyarê me nexwanê be ji min nexwanê be jî em weka xwanê be gerkî qîmet bidine. Çawa meriv qîmet dide heta ji meriva de be gerkî meriv destê xwe bişo. Evê hîjyenê ji meriva re pir lazim e. Evê maske ji meriva re pir lazim e. Wê nabera deheb meriv pir lazim e. Tu wedê ki vî tiştî bikî destê xwe nedî ciya
Evi hevali do tişki dijî ji min re gote. Min got tu dixwazî ez em pirbêjim çi a pêşî gote ji ber ku merê wê doktor bû gogo min kesin wî nedixiste hundir. Belê ji ber ku di Heta min nedixiste hundir anêka o giriya ku ez anêka nikarim harim ji qîza xwe hes bikim. Nikarim wê maçî kim telefonê min pê re xeber da got evê sibê di sib têkeve ji wan re 10 roj maye. Evê têkeve legesê azmûnek girîng e azmûnek mezin e ez nikarim harim moral bidime. Nikarim harim wê maçî kim nikarim harim wan testêk girikî çêke ez bidime. Heta niha me diday o giriya. Gobêje evê nexweşîne vêka ka anêka tiştêk di dilê min de derbas dibe dibe ku were serê her kesê. Ez nizanbûm. Jarê filyasyonekî warê bi xwe re tîne birî wî jî roja înê qîza wî ew ê dest bi dibistanê bike ev jî li Diyarbekir tê naskirin bi wê re diçe ew ê 6 salî dest bi dibistanê yekemîn bike çiye xeber bide ki qeyda wê çêkin. Ya ew jî ketin bin rîskê. Ti nizanî ti maçî dikî maçî kirin îro ne tişkî baş e. Meriv hevdû zevk e ne tişkî baş e. Dest bide hevdû îro ne tişkî baş e. Em xuna me germe. Xuna me germe em ji hev hez dikin. Ne veka Almanane wadeke em tenê Alman di kitaba xwe de gotine sed tiştek di navbera Tirkiye û Almana de firqçî ye. Yek jî dibêje wadek Alman dehb Alman tenê keleka hevdû puan nadin hevdû hevdû nas nakin. Em pir slavkî didin hevdû dibe yek. Du doreke xeber bidin dibe du do. Ji hev hes bikin em bêjin bû sî. Bi hev re rû niştin çayekî xwarin em bêjin bû şêst. Me çawa tê ka çayekê ji re bînim şêstî em dest pê dikin. Ne mi? Berê pir giring ev rastî. Bi sedî em dest pê dikin ji di kitêbê de yazî kiriye nivisandiye dibêje Alman ji sıfırê dest pê dikin hevaltiye Tirk ji sedî dest pê dikin. Çiqa hevdû nas dikin Tirk kurmanç ji hevdû dixin puanê wan daîma dikeve ê Almana jî çiqa çi zêde dibe. Îro em girikî bibin weka Alman ji xwe binêre Alman guneyê qore anêka ê en di pêş de ne ê en xwe dûrî hev digirin evin binêre en cêkanêka di nava hevdû de jî dîsa ew ka pêla di doya. Em karin anêka bêjin li aliyê me pêla di doya dest pê kiriye pêla pêşiye berî Eîdê bû pêla di doya anêka tabii do wezîrê tenduristiyê jî gote Diyarbekir jî di nava wan bajara de hat gotin em war lazim e ki berî Eîdê wî tiştek me bi tirs kir wî tiştek me bi tirsê kire girikî îro em jîrî bi me jî bikin li serê bisekinin xwe dûrî hev bigirin zêde bûne zêde bûne. Merî mamoste min wallahî sohbet pir xweş e. Yani em dixwazin sab bidomînin lê bi dest tirawe di metbexê da hediye şîrînayî çêkir. Berê mêvarê me gelkî hez dikin mamoste ji xwarinê me şîrînayî me ji wan yekî wînin. Berê kam dengekî bidin hediye amade ye gelo? Belê Ayşe xan amade me şîrînaya Sultanan îro çêkir ji bo we. O mujburne daxis germaya awil lazım e ku ji şerbetê derkeve o pastayê ve kulîçe ve lazım e ku ew jî şîrê germ kibin lazım e ku pîvê û bigirin an jî sererast şîrînayê zêde zêde ji ev de perçife ji xwe şîrînayekî nuwazen e o lazmatiyê navê jî dewlemend bû hûn çi xastin xwezin jî aw qas şerbetê dikişîne nava xwe min jî hinekî xemilan bi darçînê bi sosa çokolatayê bi gûzan bi gûzê hindê Oma derxist hem ber ez ê çayekî dem bikim ji mamostê me re bînim inşallah. Gelek spas destê te sabe. Em jî xwe wek sultana bifikirin. Belê. Em ê werin jine sultan bixin. Bila be ser çavê min ez ê benda destê te sabe malva. Gelek spas ser çava.
بله چند دقیقه مهیه گلو در هنرامه چند دقیقه مهیه لگوری 5 دقیقه مهیه ما 5 دقیقه داوی و زمان تمام بکن ضرور که مگو اوکاوان ساعتاوان خرابو چوا خرابو سریس به شیار نابن شوی را نازنه نکارن درسی به شغلن و ام پروژه که ایجوالیا ده پرسکت نجمره اون دبیجن را نازنه جبوک رازه گری که مرف رابه وعدیک شیار بی سریس به تبشوی کاری رازه اویا وکا ام دبیجن یا یکی کری کی دارده بله بله وکا ویه حتی جویت پیشی ون و دو رجی زاروکی خسریس به شیار کن خون لازماتیه احتیاجه بله جبوک مرف رازه گرکی ته حرکت بکی و گرکی تشیار ببی اویا پیشه اوی خو دوز ببه روکی روژا پیشی ده دوز نبه 3 روژا ده 3 روژ دوز نبه 7 روژا ده 8 نامینه ایک سریس به حتی 8 نیو شیار ببه الدوره ساعت 11 وانا ده جی رادزه اویا پرگرینگه گرکی سریس به شیار بکن جبوک درس بشغله جبوک درس بشغله دهندره روژه ده حتی جوانتی که سریس بیشیار کرن دوی دمی دوام بدون شغلاندن جیواری ردهیلین بعدک جیواری ردهیلین به نقلی جا زاروک دخوازه بوان را خبر بده بلیزه دای خواری تش مشته واری وعده که نکاره بشغله دهندره روژه ده ونیوان بدون شغلاندن هم بیشم بری پاندمی متشته tam tersavi medgote. Medgo birayı var bir şoğlun. Piştiş mektebe hatım bira bir şoğlun. Dema ki dibistani de diçe dersi dike ki be mamoste xwara derbas dikire duve demi de qene hem duri dibistani ne keve bimeji hem ji vi dema vi vindagrin şoğlavi texin seri sbe. Vadik şoğlavi dikeve var ve nakle xawavi xirad be. Pişti ki jari şoğla xwe serês bêkir êvarê birahetî û karin di nava xwe de jî bilîzin em bêjin mesela ez bi zarokê xwe re em çê lîskeyek li ser me jî hene em gişî dilîzin heta bi okê em dilîzin domino dilîzin mangala dilîzin dame dilîzin satranç dilîzin evana giş mamoste ne li ser teknolojî nesa na yani birastî ne ser teknoloji? Ne ser teknoloji? Em biya zanibin. Okey bilize, 101 değilse dünya bilize, ve bilize ama ser teknolojiye biraz sebebi tane ne lize. Em ne yapıyorsun? Ve demi de em mecbur mane dedin van. Gerki merif bir de vanji. Teknoloji bir tamamı hele jdur de ders tane kirinaneka bir tamamı mecburen reci çekiriye. Em gerki çekince döndüre ebayde. Anne kahnek tişteni fikrandın, şoğlandın. Gereki lüvere benci. Ama listke döndüre mali de evari bira okey be zrara vitine. Dehnek de bejin kumar dedin listen. Ne kumarı? Vade ki te pere texiyorte, tişta texiyorte büyavidi be kumar. Ama vade ki okey te listin matematikte almandın. Van ve matematike, van hesaba وعدك دوي دراد دكه تو هندري دبستاني د ماموستي وي تشتيك قال دكه هل قصه جرنات كليه باليستك زياده ترت كيفن سري زاروك في هواي ماموستا تشتكي كوين نزده بكن ام خلا يعني او شغلاندن وبرا بهفره ne كيفن mücadele yani viyaji zede hele embejin edema lisede edema lisede seviye buçuk تكاري وان بوانا بليزي وان قناع بكي اما الليسي ده بديو بافارا فين اقلي كيفن يشاردكن اوجي لقارشياوي درتي بعدك شار دس بيكري فين اقلي روج هيف دغرين برسكريك درتي روج هيف دغرين وان برسكريك اجي ده هي مزند بن ده شي حتى اللي خصتني ورينا به دوي ده ما كورونا ايده تشكي گركي مرف پرلي هيا مروا جهبه ده مرنانه که کیجا مرن چید به گیشه هلا ج کرونا یا نش کرونا یا دیه ام دپرسن اما دنیا که
مرنه دن هنه کشتنو او خواه کشتن دوی دمه دن که زیده بونه جبوی هاوی حتی جمرواته مرف به شرنا بخبردان امتکلاتی مرف ده خوشتر پرسکره که هنه که امه چاو کن ماموستا هنه که بخوشکایی بزمان خوش براستی دیو بابجی دوی دمه دا پرزیده درونی وان پسیکولوژی وان اوجی تبلیه بیه زیده تر عاجز تبنش برکو بهنا وان جی تنگ دبده هندردا اوجی سر زاروکا زیده تر سر زور دستی بکن لازم بکو اوجی نکی بهنا خفره بکن یعنی هر تشخو دستی دیو باو دایه زاروک پریتشتا فهم ناکن لازم بکو دیو باو نکی مانعی وان تشتا بنفس ماموستا یعنی بکه پیشیا تشتا بخوشکایی بخشکایی یعنی لازم کنم ام پیامه که جوان را بشیند جوان را امکارن وی بیجن دهندره مالی ده حقصا دناوا حقصا سال ده و بزارو کاره حقصا وقت و درباس نکربو جواره جیتش کی نیه فرسنده جواره جیتش کی نیه و ویجی و بدلی خواه وی تشتی و نخواستو و ترجیح نکره نه ای کیش میجی ایرول در و جمرا ریسکی مزن هه ام مجبورن وی دمی وی هاوی باشی بخوشی درباس بکن جبو وی هاوی بچاوی خو حتی که ج مرواته مرو لی خارشیا خو نه نره بچاوی وی مرو لی بنره بعدک مرو بچاوی خارشیا خو لی جیانی بنره تشکیدن خوانه و چاقی شارژی درنه و چاقی تشکیل درنه یعنی ام بیشن امپاتی ام خوب کن دوستا مروی الهمبر و دمید جیانا مرواندا اوی پریتشت سر راست ببین بکن جی خو ما مسلم گلک سپاس دکر سپاس خوش پیشروج دا امی لسر مجاری کی دم بسکنن اوجی پر گرینگه برا تماشاوانی مل بندی مبن روزا پیشه می بو روزا پیشه می انشالله امی بحثا مجاری کی دم بکن اوجی گل کی گرینگه امل سر آزمونا بسکنن آزمونا لگیسی تایتی بله زاروکا ده رو پس ده رو هم خلاوان امی بحثاوی بکن لبندی مبن ما مستقلک سپاس کم مالیا وابد تماشاوان العزیز ماتن داویا دماخو داویا وقت خو حیا سبب منن دخیرو خشیدا بخاطری و دم باش